Ja sam Dario Kolaček, imam 28 godina, ja sam suši majstor ovde u Buda baru i pozivam vas sve da dođete 17. juna da probate našu suši selekciju povodom Dana sušija. Između ostalog imamo u ponudi neke srpske rolnice pa da taman probate nešto novo. Znači rolnica sa drpanom prasetinom, kajmakom sa slaninom i suvim kajsijama, preko dimljeni ajvar, crveni i mladi luk. Druga rolnica sa grilovanim retanskim sirom, lešnikom, kremom od čvaraka i preko imamo kozi krem sir sa cveklom i belim lukom, malo vlašca preko. I imamo treću rolnicu koja je rađena u tempuri sa suvim šljivama, crnom čokoladom i džem od luka, slanina preko kao što vidite. Sašimi od lososa, tuna tataki sa ponzu tartuf sosom, gelom od narandže i selekcija nigirija, hamači nigiri, to je žutorepa tuna, losos nigiri, nigiri sa retanskim grilovanim sirom i salsom od jabuka sa wasabi majonezom, gunkan sa lososom i kura kavijarom i hamači mango crudo, to je sašimi od žutorepe tune mariniran u ponzu sosu sa uljem od lašca i lukom mariniranim u sirćetu od manga.